Grabe, ang laki nito. Ilang libo na to, ma'am? 12.7. Yellow pin to. Magkano, ma'am? Ito masarap. Mas mahal, 250. Ayun. Galaw. Dahil kita ko eh, yata yan. Dami na kasi vlogger. Ma'am, puset na lang ma'am. Pagpano? Malalaki puset. Magkita din natin ang bahay niya ma'am. Wala kayong kalos. Hi. Wala pa kami ng puset na lang ma'am. Pagpano? Malalaki puset. Taro na lang ma'am. Ano ma'am? 300 ma'am. Isang kilo. Yun naman na lang ma'am. Talaga ma'am. Magkita din natin ang bahay niya ma'am. Ma'am, paano ma'am? Pusit? 100 dati kasi kung matatawa buhay ko. Ano Ajay? Sungayan to, ma'am, no? Sungayan. Wala kami nga. Wow. Ito, ma'am, anong tawag dito, ma'am? Rado talaga. Ah, dorado. Malaki na pinasi mama. Talakitak to. Ito yung dorado. Mahal yan, ma'am, no? 250 sa kilo yung dorado. 250 isang kilo. Yellow pin, ma'am. Yellow pin to. Magkano, ma'am? 300 sa kilo. 300 isang kilo. Ito, hasa-hasa. Sa hasa-hasa, ma'am, magkano? 350. 350. Bangus. 180, malaki, oh. Ito, masarap. Dito, ma'am. Ayun. 170. Malaki o ito, Bente. Ma'am, pampano? Mama na yun, ma'am. Malaga, ma'am. Kalama. Magkano sa kilo? 550. Tungaya. Sungayan, no? Malaga. Mahal din to sungayan, ma'am. 350. Ito, ma'am, lapu-lapu. No? Mas mahal yan.
Mas mahal, 450. Ayun. Wala kayong kalos? Wala pa, sir. Tuna ma'am, no? Tuna. Tuna. Ito ma'am, tuna rin. Blue marlin. Blue marlin. Wala lang eh. Ayun mo yan. So, yung paninda lang namin yung ginisingin nyo. Hindi pwede yung mga nagiging. Binibidyoan nyo lang yung mga paninda namin. Gano'n yung bakunara, ma'am? Grabe, ang laki nito. Dorado to ma'am, no? Oh, dorado. 12.7. Kilos? Oh, Magkano isang kilo ma'am? 50. 250.